Assalamualaikum kaum saudara, salam semapa di dalam syair. Salam ukhuwah lupa mulia, sambon saudara ngon ikhlas hati. Yan, katuklah mate kan? Ya. Ya. Kalau dah baca meno pedung-pedung syair, jino akan temu belum yang lain. Betul. Ya, jino tepo syair dah temu. Jino apa? Hawa katrip tha nah. Hawa katrip dah. Dari Cudhab Mondasi. Ya, jadi kayaknya katrip hana kirim syair. Aku kepu hawa katrip tha. Baji matal cai katrip tha ana kirim. kira-kira. Mang ka hawa. Hawa kena kirim. Nyo kagak dengar deh Pak baru. Nyo katru nama cai. Jadi nyo cai yang penggemar cai Cudhab. Betul. Nyo kagak kirim belum. Katru lagi. Ya, jadi hawa katrip dah. Nó kagak kirim dom. Jadi tu kalau damong dalam nya ke thalu mele. Thalia milem baju berah. Assalamualaikum warahmatullahi salam ukhuwa baklun nyonyang na lain tan sapa hai cik mertua salam lon pega ku cik madia salam kedua jino ulun beri adik Fuadi yang tak sejahtera hawalun kadrip salam tan lon beri ke Aceh TV yang tak mulia Gampung Lam Kabur salam lon antat salam Bak Cudhab ke Kucik Lama Kucik Maimun Karaya Pangkat Jino hai sabat Pak Mungkim Tema Kaji ku Mungkim. Betul, berai. Ni basi urat Tuhan hadirat merumpangan Cudhab lam moto tewa lam labi meduk pitapat lon tanyong sabat pat gampung gada abang Saifuddin baklon gujonan memumatangan kamu nyodua gopnyan ubanda lontron bak timpang Waalaikumsalam bijeh mata Kasim ke ohno salim ulun beri riwayat Nabi dengar lon rika. Ya baru tamu lah riwayat. Ya, betul. Ja kenorakan taulan dum sare Anggo buta marata tamu selawut rakan bong hati danyo medike maulid saidinya danyo peingat syariat suci baca berjanji akan Maulana urol leras apa Urol lahiran. Ura lahiran Rasul ilahi Maulidin Nabi Sayyidil Anbiya Rabiul Awal 12 hari ngon hati suci doa ta baca ta mohon pinta niba nikmat bugubri akan rasuli yang tak mulia pajo bohate asalam cupe ranum lambate bagi burada bekna yang tinggai ada bohate ban pura Bandung Perae bersama radanya mengutuk kanuri. Betul kanuri. Hana je yang panjang aja hana bait mana. Baik. Menyona yang kun rakan bangate
bid'ah sare maulid saidina mebekna gunda totalam hati nyetanyong sare niba ulama Betul. hana bid'ah tanyo khanduri maulidin nabi citka awaina cit zamun kana nyata bukuti cit kamu dali niba cuhada nyan ku jetebab sahaban bong ate bekna tepike gata so sangka meganda pala ora page Tuhanku nabi balasan nyata Maulidin Nabi katib medali riwayat dari tiada ulama dalam sejarah cukup tembu bukti Ibnu Zawri urang penyata nyengkeun bid'ah salah bukan le di dalam hati lumayangana beringat-ingat sahabat bong hati tanyo bek sampai roh terpedaya Betul. berdorakan lontang long semelo mita bertungo pangkai ta kita hudep lam donya tiada pio dang tapeh tro wa alam baqa nyan ku jetabab wangerakan be tobat butunggo matalam donya pangkai ngontawo unang rojo tempan tapio selama-lama menyole amai mutua tubo Tuhan han gebo siksa kegata yuh mata hudep tapu bot suruh Tuhan puji apui nuraka Betul. tapi nyo gata lam donya gado lam tu pengaruh setan pedaya jen ke sahabat si iblis bio nyan preherakan bege azab siksa dalam surga tanyo beero bersajan gebo dengan ulama bek sampau saha tempat yang beko ngon iblis bio dalam neraka yang beko na Betul. Wate tapike hate tu hayut urang pegar buat le nyang tu mempe le nyang tu mipai hai put kala in lon tulisan no Baiklah. in hana tiga yo Wate tapike hate tu hayut urang pegat buat le nyang tu mipai Mita belanja harta gop gekut urang ge pegat urang ge pengut memacam lagi ladom mita peng siluwe getut gop nyan pegat buat dilikut kude ge publau tubo ke agam juhud hati ote raya pru cukup dan malaya ladam di tengku gepajoh jakun hana nyum hayut muti on bulaya ha urang gatien gop nyan gutukut tekar raya prut ube bak tage ladom mita peng kamu mutu getagon minyu bine tulung kaya atai berhalu gejo ke anu betan minyu melabo tingkai ladom mita peng luwa panu gepatho minyu dengan tulende kerija bengke ti uro tuput
bak puta bau tu boh ngon mite. Ni kau macam urang kerja. Betul macam. La demi tepeng pakaian bulut kawe bulanun ngon engkot kire ngon engkot sure atai ontupot han ribut anu wate di jengu aduh tulung kaya la domi tapeng kamu tu mutu Gop ngon. gop nyan dah Ya. la domi tapeng kamu tu mutu gop nyan mu jengu rata jun kuda mitana paga sidukah bacut Ya. tubuh gu kuut gu jak gu made la domi tapeng malam gu jak buat oh wate tungut urang lam juraya ada gop gu cu gu huwa gu angkut gop nyan tu mukut barang lam kude la domi tapeng ngon baje gu tuat bahu kalulut gu gulam kaya jitu biat ruo tubuh ka bulut abih lewucut batah metente menan keherakan urang ge pobon di dalam juhud urang dum lale atai kana peng bacut dan hayut atagop gekut ubi gume nyanyi ko buah Dia kebut. Sunama Mekah Sebelum layang. Mana Aceh Sunama Mekah Aceh lon sayang tanah penulang syuhada bangsa nang rotat luar indah hanaban rata kawasan panti wisata di panti lunga lagak kon wayang ombak gelombang meputing kita tatamong bacut laju dalam indah menawan panti semara gunung gurute puncak tan mayang lemah pandangan laut Hindia jajak lombutro ulo gelumpang pantai kenangan di Aceh Jaya di Bate Putih buih gelumbang aneh ban aneh puyong lagak hanaban lumah mucaya mutawanyang kalon hati tak tenang tempat mainan mutawanyang kalon hati tak senang tempat mainan kaulah muda tajak lomba cutu udapak tuan gunung melingkang banti telingkah ujung serangga wisata alam indah hanaban di kota naga kota takengan mekenang hanban cukup menawan ngola untawa jalan mewet-wet di apit manyang indah pandangan dalam kota gunung lese hana bandingan puncak ji manyang awan mega pandangan laga mutiga hanban kawasan taman alam wisata di lok temawe pantai ujung blang ramai truk datang urang Eropah ramai truk kenan jom wisatawan inongon agam turih di luar turih Aceh ramai cik Serama Mekah kebit megahan wisata alam di Nusantara tanah putaka kaya hanaban penulang Sultan Iskandar Muda
yang bahasa tamah macam tu Joham. Yang tanah putaka kaya hanaban tapi tak tayang le gatien papa. Betul. Gatien lah nang ro Ya, kaya. betul. Ya. Hai tengok kun dong nang Kun ro kaya. dong. Hai tengok de. Yang kaya je. Yang gatien ka hana berbu. Cik keamanan. Cik kamunan. Nyekon tanya cikon. Ya. Jadi oleh karena demikian memang panjang saya itu. Betul. Tapi je tak tahu. Je tak tahu. Kenapa dia mau cari dia? Terbaiknya mencari dia. Atau tu. Jadi Joham tengok akan keberadam yang lain-lain. Oleh yang terpolam. Nyan Dia tugas baca. Tugas baca dah. Kepada tu pada orang gedenya ti. Kayaknya lawainya lam kuah belangong tapi. Ai paju mangat lebih. Kon turak tu. Betul. Itu umum. Kena ngapah lebih pokoknya. Allah. Menyu le. Menyu tak kele. Ya banji no empat ada litau lupa. Ya. Laku dah sarai juga. Jadi nyo tu bacut kajian juga ha. Kajian terhadap antikut khawarij onan mu'tazilah ngon ahlu sunnah ha. Ya. Pulaku do tarayo. Jadi nyo penting si tak dengar bacut akan lun baca yang kepegak syairnya le punaikun Lita Ulfa. Ya, ada Lita Ulfa. Lita Ulfa. Jadi Lita Ulfa kagak pegak cai bacu kah? Ya. Ya, mudah-mudahan bujuk ke pudaman gedayang kah? Betul. Ya, bujuk ke pudaman urang yang baca. Oleh urang yang dengar. Jadi dah dengar cai Lita Ulfa, pernah kena sambungan noh. Ya. Oh ya pat. Lun tuan baca bacu tak kan? Assalamualaikum fon besare lengkap berpada lun boh dalam plo bulu katumpa atau lam cupe sagai berle kena bahmayu pelaku dosa lun cuba uke pola semike lam leboh tumpu paham khawari pakiban pie nyong pubuat jahe salah karayu paham awaknya wajib poh mate hanapu pike hikmahan litro atso nuraka temaah akhe ampunan tanle maka jiat tumbo paham khawari kebit mutampe nyawang gop rule taban dianggo bah keadilan menan keade dianggap kafe pelaku buat bro famu tadila melain pie yang pubuat jangan tuah anto akan dirasa tema'o ake di Eropa ge rohlam tempat bro kon lam nuraka di mata ganye bukan cint muble surga tawo nasabo tempat azab Allah bre yang pubuat jange kunan ge pujo pelaku dosa hansangan kafe asailam hati iman getutuk fam mutazila menan kelahe etiket hati nyengka cukup lo. Yang penting lagi tengok Ya. Ingat saudara benar fikir batin ngon langhe beroh lambut bro karena lam Islam benar tak fikir hukum yang adil ladung jamuk oleh karenanya narakan temike jinawa bulanghe tanyorakan benar lam agama
kuda dengan gle muruno sare ubut nganaraya bek sampai tanyo di dalam jahe tengok akhe ka kenang uncuk nyo kenyang penting rakan bong hati bek salah fikir tanyo lambut bro. Betul. Ya, jadi Bamadung katanya benar. Guna fikir. Fikirnya jeruk. Betul. Fikirnya get. Bek sampai dah fikirnya bro. Pokoknya bek salah-salah. Bek salah. Oleh karena nyan cedera-cedera ulun tuan memang lita ulfa na payang yang begitu. Ya, tapi lagi apa mereka nak tahu. Matoto. Jadi nyok cai lita ulfa dan cai cuhap no Ya. alun tuan maca mudah-mudahan bujuk kepada mang katanya Bamadung. Betul. Karena dengan tanya tak dengar nasihat dalam syair-syair dengan kagu karang ni gudai-gudai katanya. Ya. Lek cedera katanya. Tanya ka mutama. Lama. Ha? Kam tamai lemai ya. Lemai jadi pun yang tak kena pubut ka katingan. Punya hanjir nak ku dengar. Buno buklam ada ku dengar ba syair. Cai. Orang ya dengar khutbah Jumaat lah. Pula lah yang dengan metin awak. Dengan metin dakwah. Jadi dia yang bula lah tu dengar gak. Ya. Ya makanya ada aku pegang syair, ada aku pegang lagu, ni bula dakwah. Ya. Ideh mana aku dengar. Kedai ke dengar. Tapi yang tipat ke dengar. 30 part yang buruk yang gadah dengan tipat. Tapi yang penting bagi kedai ingat bergadah. Dia oleh karenanya Baik ada ingat. saudara ulun tuan syair mentong panjang untuk akan dapat calon. Baik wele. Wele. Assalamualaikum kaum saudara, salam semapa di dalam syair. Salam ukhuwah lupa mulia, sambon saudara ngon ikhlas hati.